Šta je danas važnije? Izvući građane iz sve većeg siromaštva ili ih izvući na birališta? U sučeljavanju večeras Goran Knežević, potpredsednik Srpske napredne stranke. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke. Siniša Sević, predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Novom Sadu. Branko Radun, politički analitičar. Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno sučeljavanje. Izbijen zub, masnice, psovke, pretnje, momci u crnom, je li sve to bilo vredno izbora za jednog poslanika Skupštine Vojvodine? Iako je takva atmosfera pratila dopunske izbore za ukupno 3 poslanika, kako će pratiti kada budu opšti izbori ili kad se bude biralo 120 poslanika Skupštine Vojvodine? Zašto su nam političari takvu poruku poslali i zašto su uopšte dozvolili da ti dopunski izbori budu pitanje života i smrti? Evo tome večeras pričamo. Dobroveče, gospođe i gospodo, i dobrodošli u sučeljavanje. Gospodine Kneževiću, pa činilo se čak da je i predsjedniku vaše stranke bilo važno da rezultate svoje istrage o aferi aflatoksin saopšti u ponedeljak, a ne u subotu kada je razgovarao sa vama, i to opet jedna je teza. Upravo zbog tih izbora u te 3 opštine u Vojvodini, nisu u pitanju cela opština, nego samo 3 izborne jedinice. Znate, ja učestvujem na izborima od 1996. godine i eto malo da se pohvalim, nijedne izbore do sada nisam izgubio. Ja sam uvek govorio da je to praznik, da ljudi tog dana treba lepo da se obuku, da pozovu svoje komšije, prijatelje, kumove, izađu na birališta i da odluče o svojoj sudbini. Znači, to je jedan od retkih dana u životu kad imate mogućnost i pravo da budete birani i da birate. Jeste, tako gospodine Knežević, jeste. A šta ste učinili da se to sada desi, a ne da imamo sliku batinjanja, pretnji, rat saopštenjima, međusobno optuživanje, pa i privođenje ljudi? Dobro, to je deo naše političke scene. Ja mislim da nije na sva 3 mesta bilo tako. Ja ne znam za informaciju, odnosno znam za informacije iz Apatina da je bila relativno mirno. Mogu da vam kažem za Zrenjanin, gde sam direktno bio prisutan, da nije bio ni najmanjeg ekscesa, da je Srpska napredna stranka ubedljivo pobedila na svih 17 glasačkih mesta u Zrenjaninu i da je problema očigledno bilo samo u Srbobranu. Zašto? U Srbobranu je očigledno bilo problema zbog želje Demokratske stranke da pokaže da još uvek ima kredibilitet pred građanima. To je bila njihova želja i oni su pokušali na sve moguće načine da to pokažu. Pa je li to bila... Ja sam čuo, znači iz izvora koje ja imam i policijskih izvora koje ste i sami videli, znači da je jedan aktivista Srpske napredne stranke brutalno pretučen u Srbobranu, odnosno u jednom mestu pored Srbobrana, da su ga pretukli momci koji su izašli iz kola sa registracijom vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i to je jedan ozbiljan problem koji treba policija da ispita. Takve stvari ne smeju da se događaju. Ako hoćemo da idemo napred, a hoćemo da idemo ka Evropi, a to svi verovatno imamo tu želju, znači takve stvari se ne smeju ponavljati. Upravo ste i vi rekli malo pre, dolaze nam sledeći izbori i sledeći i bit će takvih izbora i dalje i takve stvari moraju da se preskoči i da se zaborave. I na koji način ćete to učiniti? Mene pitate? Ja sam bila prisutna u Srbobranu nedelju zato što sam snažno podržavala našu kandidatkinju. Uostalom, sva 3 kandidata Demokratske stranke su zaista bili dobri kandidati, što se i videlo jer su osvojili veći broj glasova nego u maju na izborima kada su oni prvi put održavani. Bila sam prisutna baš i tada kada je došlo do tog incidenta gde je na kraju reagovala policija, s obzirom na to da se i ona zabrinula za tok kojim izbori idu i na način kako se razvijaju, s obzirom na to da je kandidatkinja nije mogla da prisustvuje tamo i pošto su nas neki aktivisti pozvali, ja sam otišla da vidim šta se dešava, međutim ono što sam videla ne priliči pokrajinskim izborima, ne priliči Srbobranu, ne priliči Turiji gde se to dešavalo. Ja sam tamo videla 30-ak momaka obučenih u crno koji su se verbalno sukobljavali sa policijom koja je bila poprilično pasivna, moram priznati. Ja kao građanka bih voljela da policija reaguje na takve stvari malo ipak žustrije.
Oni su naime neke građane odvraćali od biračkog mesta uz pitanje šta ćete vi tu, šta ste došli i tako dalje. Verovatno zbog toga što nisu bili evidentirani kao glasači Srpske napredne stranke. Međutim, ono što je mene recimo iznenadilo tamo, sam videla parkirano jedno vozilo, to je bio neki džip BMW, registarskih oznaka koje su dan pre toga prijavljene policiji kao registarske oznake vozila iz kog su izašli ljudi koji su pretukli jednog aktivistu Demokratske stranke i doktora Gazepova koji je predsjednik grupe građana. I dakle o tom vozilu je postojala policijska evidencija u policiji, prijava da su iz tog vozila pretukli nekog građanina na ulici, bilo o kome da se radi. I to vozilo dan nakon toga, naravno beogradskih tablica, ponovo učestvuje u tuči. I ja kao građanka pitam policajca, kako da li vi meni možete reći kakva je sada vaša procedura? Ako bilo ko prijavi da su iz vozila izašli neki ljudi koji su ga pretukli, zbog čega je on kasnije završio u bolnici, šta se dešava? Na šta mi policajac odgovara, radnje su u toku. Ja kažem, kakve radnje? Vozilo je tu. Zar vas ne interesuje ko je vlasnik vozila, koga vozi i tako dalje? A policajac mi kaže, pa gospođo, mi ne možemo isključiti vozilo iz saobraćaja zbog jedne tuče. Ja sam završila komunikaciju sa tim policajcem, međutim ono što se isto, nažalost, desilo u Srbobranu u nedelju je to da je policija reagovala kao policija jedne stranke, a ne kao policija građana. Dobro, ako se slažete, kolega Nenad Jovićević je danas bio u Srbobranu, razgovarao je sa građanima i pokušao je da pronađe osobe koje su tvrdile da su napadnute, povređene. Pogledamo kratko tu priču pa da nastavimo razgovor u studiju. Izbori za poslaničko mesto u Skupštini Vojvodine najdramatičnije su sprovedeni u Srbobranu. Preko noći je varoš postala brojnija za preko 1000 lica, što je stvorilo tenzije na ulicama sva 3 naseljena mesta u opštini, dok se istovremeno saopštenjima sa dramatičnim sadržajem vodio pravi rat. Iz pokrajinskog odbora DS-a u subotu javljaju da je u nedelju fizički i verbalno maltretirana Izabela Šerić, a da su u Turiji povređeni Goran Velicki i Ilija Gazepov, zbog čega su prebačeni u bolnicu u Vrbasu. Istoga dana Šerićeva i Gazepov na pitanje našeg novinara da li ih je neko tukao, bili su kategorični. Ne, naravno, do fizičkog kontakta nije došlo u tom smislu, zaista sem toga što smo se, da kažem, malo otimali za torbu, ali nisam želela da dozvolim, naravno, da neko radi nešto na što nema prava. Došlo je do koškanje, ja sam odmah zaustavio auto na ulici, izašao i počeo da ih razdvajam. Apelovao sam, mene to niko nije slušao, to je mlado, jako, odgurnuli me. Ne mogu da kažem da sam ja bio neka direktna meta, neću ni da verujem u to. O povredama Gorana Velickog gospodin Gazepov, inače ovdašnji lekar i očevidac, nam je rekao da su mu razbijene naočare od udarca u glavu, ali da ne zna za neke druge povrede. Naš pokušaj da razgovaramo sa Velickim nije uspeo, jer je, kako nam je telefonom rekao, već 2 dana na putu u Novom Sadu i Zrenjaninu. Narednog dana, u nedelju 3 sata pre zatvaranje birališta u Turiji, lakše je, kaže se u policijskom saopštenju, povređen Mirko Slavulj, ali on nije želeo da o tome govori, kako nam je telefonom rekao za medije. Naprednjaci su u svom saopštenju napisali da je Slavulj brutalno pretučen od 6 lica koji su mu izbili zube. U policijskom saopštenju međutim piše da su dvojica aktivista DS-a DB i MB napali dvojicu aktivista SNS-a i jednog lakše povredili, zbog čega im je određen 12-časovni pritvor. Nezvanično saznajemo da su napadači otac i sin, od kojih je jedan Slavulju izbio jedan zub. Zanimljivo je kako su Srbobranci vidjeli ove izbore. Nije se trebalo prepirati, tući. To je malo građanstvo, znaš. To nisu naši ljudi. Možemo mi menjati i ovo i ono, ali teško. Ništa ne razume, ništa. Ni da vladara biramo ne bi se više angažovali u negativnom smislu. Dugo će Srbobranci i Turinci nositi ovaj utisak proteklog vikenda, a kako je vama to izgledalo, gospodine Steviću? Kao građaninu? Dakle, jer Socijalistička partija Srbije nije učestvovala u Srbobranu u drugom krugu, niste imali svog predstavnika. Da, nismo imali predstavnika u drugom krugu, imali smo predstavnika u prvom krugu. Apsolutno, mi u Socijalističkoj partiji Srbije pokušavamo da političku scenu Srbije dovedemo u nekakve
normalne okvire. Ovaj stepen političke ostrašćenosti nije dobar nikome. Nije dobar ni za građane, nije dobar ni za političke partije. Nije dobar ni za promociju vrednosti unutar društva, nije dobar ni za promociju vrednosti unutar političkih partija koje su u ovom incidentu učestvovale. Iz izveštaja vašeg kolege ja mogu da zaključim da je ipak bilo i preterivanja i u medijima, možda i u izjavama pokrajinskih odbora partija koje su u svemu tome učestvovale, ali ono što mislim da ćemo se svi saglasiti ovde u studiju, to je da smo zaista te političke kampanje doveli u jedan stepen visoke ostrašćenosti, da se čak i na izborima za savete mesnih zajednica nalazimo u jednoj vrlo ozbiljnoj, žustroj kampanji. Rekao bih da čak i kada izbori prevazilaze njihov značaj u smislu neke realne vlasti, imamo problem sa intenzitetom kampanje. Ćete se složiti da je to odgovornost najveće političkih stranaka koje učestvuju na tim izborima? Apsolutno, apsolutno. Dakle, mi bismo morali da se svi zajedno potrudimo oko toga da neke elemente odlučivanja izmestimo iz politike. Ja mislim da je ovaj preteran, da je ovakva kampanja u stvari odraz toga što politika odlučuje u Srbiji gotovo o svemu. Odlučuje i onome o čemu ne bi trebalo da odlučuje. Dobro, I mislim da to dovodi do tako visokog pritiska u javnosti. Ovi dopunski izbori za 3 poslanika Skupštine Vojvodine apsolutno nisu promenili raspored snaga u Skupštini Vojvodine, osim što ste vi izgubili jedno poslaničko mesto, a vi ste dobili još jedno pride. Apsolutnu većinu i dalje ima Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima, tako da čemu ta misterija i čemu ta frka i to takva atmosfera, gospodine Rado? Pa očigledno da ti izbori nisu bez značaja čim je tolika frka, zato što dve velike stranke, znači Srpska napredna stranka i DS, su to doživjeli kao neka vrsta lakmusa, da bi se preko tih izbora videlo kako ko stoji, kako bih rekli, u pokrajini ili barem u tim mestima gde se održavaju izbori. I ko je po vama pobednik ovih izbora dopunskih za 3 poslanička mesta? Ako Demokratska stranka kaže da je dobila 10.000 glasova više, a Srpska napredna stranka je dobila jednog poslanika više. Mislim da tu... Ili ko je gubitnik? Socijalisti su izgubili jednog poslanika. Prvo, gubitnici smo svi mi zbog ovakvih scena. Kako bih rekao, to deluje malo i komično, ali je zapravo jedna sramota da se tako, mislim, ljudi na izbornim mestima tuku ili da se dešava takve scene. Mislim da, sad što se tiče ove sad situacije, ona ne može delimično da predstavlja, da kažem, neki odnos snaga. Znači, ne možemo mi sad na osnovu ovih izbora baš precizno da vidimo kako ko stoji u pokrajini, ali ono što je očigledno da postoji promene odnosa snaga i u pokrajini i u Srbiji. Znači da postoji neki rast Srpske napredne stranke, da neke stranke padaju, neke su se stabilizovale i da to na neki način je zapravo bila bitka na tom polju da s jedne strane od strane DS-a, koliko vidim, da pokažu da nisu oslabili, a sa druge strane od Srpske napredne stranke da dokažu da su oni značajno jači i da na osnovu toga mogu da traže nove pokrajinske izbore. Zašto bi na osnovu toga mogli da traže pokrajinske izbore po vama? Mislim, ništa se nije promenilo. Ako se promene, recimo, odnos snage značajno, ako se dese, recimo, neke stvari u vezi, naprimjer, neke afere se otvore, to može svaka opozicija, u ovom slučaju opozicija na pokrajinskom nivou, da bude povod za traženje izbora. Naravno da je zakon na strani DS-a, to jest pokrajinske vlade, koja ne mora, znači može 4 godine da komotno drži tu vlast, ali je pitanje u kojoj meri ima, znači legalitet postoji, ali pitanje u kojoj meri onda legitimitet opada ako vi sad baš, da kažem, izbegavate
i priču o izborima. Pa legitimno pravo opozicije jeste zahteva izbore i to masovno i traže odmah po završetku jednog izbornog ciklusa i to ste pokušali danas na Skupštini Vojvodine. Čini se da ste ove dopunske izbore vi Srpske napredne stranke iskoristili samo kao signal da aktualizujete taj zahtev za smenom pokrajinske vlasti i na kraju danas na Skupštini je pokrenuta inicijativa za smenu tu. Je li tako? Da, pokrenuta inicijativa, s tim što nama je naravno potpuno jasno da postoji većina apsolutna koja ne želi te izbore. Sa druge strane, mi smo imali izbore pre 7-8 meseci u maju mesecu kada se većinski građani Srbije opredelili za promene i to promene na bolje. Postoji onaj moralni aspekt o kome nije govorio sad gospodin Radun, znači on je rekao samo o legitimitetu i legalitetu, ali postoji moralni aspekt. Znate, ako vi za 10 godina svog vladanja u Vojvodini dođete u situaciju da, ja kao ekonomista to gledam, da bruto društveni proizvod sporije, odnosno brže pada nego u ostalom delu Srbije, ako je nezaposlenost veća nego u drugom delu Srbije i još ostali drugi ekonomski pokazatelji, onda je vreme za izbore. Znači, ako je Vojvodina trebala da bude lokomotiva razvoja, i to smo uvijek pričali, lokomotiva razvoja Srbije, međutim u ovom trenutku očigledno to nije. Znači, postoje 5, 7, 9, 11 struje u Demokratskoj stranci koji ne mogu da se slože i očigledno da je došlo vreme za izbore u Vojvodini. Većinska volja građana će biti drugačija. Ja sam puno puta govorio o izbornom sistemu i moj upravo jedan od razlaza sa Demokratskom strankom jeste i to. Znači da još 2006. godine mi smo govorili o izbornom sistemu. Ovo je izborni sistem u kome Demokratska stranka ima 1 ili 2%, čini mi se više na proporcionalnom sistemu, a ima apsolutnu vlast. Što teoretski može da se desi na nekim sledećim izborima, da stranka koja jedva pređe cenzus može da ima apsolutnu vlast. Znači potpuno je nelegalno u odnosu na razmišljanja stanovništva o tom problemu. Jako mogu samo da kažem, izbori su bili pre skoro godinu dana, njima su građani 4. put za redom rekli šta misle o tome ko treba da vodi Vojvodinu i mene samo interesuje da li oni koji pozivaju danas na pokrajinske izbore zbog nekakvih afera koje vidimo isključivo u naslovnim stranama pojedinih novina smatraju da su nekakve stvarne afere, mogu biti razlog recimo za prevremene republičke izbore. Da li neko smatra da je možda republička vlada izgubila legitimitet zbog toga što ima nekoliko veoma realnih afera koje se vezuju za nju, od kojih je jedna vezana za premijera, jedna za ovde prisutnog ministra poljoprivrede, neke su vezane za neke druge ministre, tako da ti dvostruki aršini prosto građanima ipak malo vređaju inteligenciju. Jer ako vi smatrate da vojvođanska vlada treba da padne zbog toga što jedne novine mesecima pišu o nekakvim aferama koje se ne pojavljuju nigde drugde osim u tim novinama, a ne smatrate da republička vlada treba da padne zbog nekih afera koje su malo građanima i vidljive i imali su prilike, boga mi, kad je ovo sa mlekom u pitanju i da osete i u svakodnevnom životu svojih porodica, onda to treba građanima jasno i reći. Izborni sistem je takav kakav je, naravno da postoji mogućnost da se on menja, to jeste tema jedne, ja bih rekla, debate kojom bi najmanje trebalo da se bave političari, pošto se svugde u svetu time bave ljudi koji se akademski i ozbiljno bave izbornim sistemima. Naravno da većinski izborni sistem ima svojih nedostataka. Ja prva nisam lično pobornik većinskog sistema upravo zbog toga što može stvoriti takve disproporcije, međutim on sa sobom nosi jednu vrstu odgovornosti prema biračima koju proporcionalni sistem ne nosi, jer onda ti koji su izabrani ipak za svoj rad odgovaraju biračima, a ne političkim strankama. Tako da ukoliko je predmet debate promene izbornog sistema, ja mislim da je to nešto o čemu se može razgovarati, ali ukoliko je predmet rasprave pad vlade Vojvodine zbog toga što socijalisti umesto 2 imaju jednog poslanika, a naprednjaci umesto 1, 2, onda je to besmislena rasprava u kojoj svakako Demokratska stranka neće učestvovati. I socijalisti su... Ja nisam spomenuo nijednu aferu.
niti mislim da treba... Ne, gospodin Radan je spomenuo i gospodin Mirović spominje neprotivno. Niti mislim da to treba da bude razlog za neke izbore. S tim što naš predsjednik stranke je jasno rekao pre neki dan, izašao u javnost sa tim, da je najvažniji zadatak ovog trenutka za Srbiju dobijanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Znači, nakon toga, to će biti već, ja mislim, za jedno 20 dana će se znati, Srpska napredna stranka je spremna da ide na izbore. Prema tome, tu ništa nije sporno. Isto to i isto takav princip očekujemo i u Vojvodini. Isti takav princip očekujemo i u Vojvodini, prema tome ništa nije sporno u tome. Aha, nisam sigurna baš da su socijalisti spremni, bar po izjavama njihovih prvaka njihove stranke, ne bi to rekla. Ali gospodine Seviću, ovo ste iskoristili ste i vi kao stranka ove dopunske izbore, da budete jako glasni u zahtevu za smenom pokrajinske aktualne vlasti. Čak je potpredsjednik vašeg pokrajinskog odbora rekao da on na to ima pravo, jer kaže SPS-u kao vodećoj partiji u Vojvodini u ovom momentu i pripada da o tome govori. Vidite, opoziciji generalno pripada pokretanje pitanja novih i vanrednih izbora. To niko ne spori. I to niko ne spori. To niko ne spori ni Demokratskoj stranci kada to pitanje pokreće vezano za parlamentarne izbore, Republičku vladu i Republičku skupštinu. Ne vidim zašto je onda sporno ako Srpska napredna stranka pokrene to pitanje, a Socijalistička partija Srbije je podrži. Mi kao opozicija u pokrajinskom parlamentu smatramo da bismo mogli bolje da vršimo vlast u Vojvodini. Da li sada postoji zakonski okvir? Ne, mi smo toga potpuno svesni. Dakle, mi smo potpuno svesni toga da izbore za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje predsjednik Skupštine Vojvodine. Svesni smo da postoji većina u Skupštini Vojvodine koja je potpuno stabilna. Ali s druge strane postoji i većina u Skupštini Srbije koja je također veoma stabilna. A ono o čemu mi treba da pričamo je da Srbiju iz jednog vanrednog stanja i vanrednih izbora uvedemo u jedno redovno stanje i u jedne redovne izbore. Dakle, to je ono na čemu smo mi insistirali i pre majskih izbora 2012. godine. Ako se setite šta je govorio predsjednik Socijalističke partije Srbije, gospodin Dačić, dakle da cilj države Srbije treba da bude da posle mnogo godina vanrednih izbora i vanrednog stanja u kome smo živjeli pređemo u sistem redovnih izbora i redovnog stanja. A zašto onda tražite vanredne izbore u Vojvodini, gospodine Seviću? Zato što smo sigurni da bismo vlast mogli da vršimo bolje. I zato što su ovi ponovljeni izbori pokazali da Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka imaju podršku među građanima. Ali imali ste ih i u maju 2012. U tim izbornim jedinicama. Dakle, imali ste tu podršku i u maju 2012. u istim tim izbornim jedinicama, pa zato mi nije jasno šta se to promenilo. Promenilo se, dakle, mislite što se promenilo na ovim izbornim jedinicama, se nije mnogo promenilo, ali vi morate, dakle, da uvažite to da mi kao opozicija jednostavno imamo pravo na to. S druge strane, naša poruka građanima je, dakle, da mi smatramo da bismo mogli državu, to smo i uradili, da bismo mogli sada i autonomnu pokrajinu Vojvodinu da vodimo bolje. Mi želimo da građanima stvorimo uslove ekonomske izvesnosti, želimo da im stvorimo uslove političke stabilnosti, želimo da građanima ponudimo bolja i kvalitetnija radna mesta. To su poruke za kampanju. Jesu, gospodine Seviću. Pa jesu poruke. Opšta mesta, hvala, slušali smo. Kažete, gospodine Radon? Mislim da ovde je očito da postoji jedan problem, ne sad samo neke priče o legalitetu i legitimitetu, nego nekih političkih odnosa. Znači, imamo problem što je, recimo, vlast u Novom Sadu jedna, pokrajini druga, a opet... Pa imali smo takve situacije ranije. Da, ali ovde imamo ipak jedno prilično zatezanje tih odnosa i oni koji pokreću sad priču o novim izborima, spominju i odluku Ustavnog suda, kojom je, znači, statut definisan u nekim svojim stavkama kao neustavni. Znači, neke promjene koje su desile ovih meseci, koje zapravo menjaju neke političke, možda i stavove i odnose građana prema sad i političkim strankama. Ali mislim da kao građanin, šta mi imamo, znači kao građanin mislim da mi imamo problem što vidimo jedan konflikt između pokrajinske vlasti, gde je DS, i republičke vlasti, gde su, znači, SNS i SPS.
i ta kohabitacija, ako bi mogo da je nazovem, ne funkcioniše dobro. I ona će se jednom na ovaj ili onaj način razrešiti. Možda za par godina, možda će DS doći na vlast ponovo, pa ili će opet DS izgubiti na pokrajinskom nivou ili će na republičkom opet doći na vlast, ali negde ipak vidimo da to kod nas baš i ne funkcioniše. Imali smo već tu kohabitaciju, nije to prvo takvo iskustvo na političkoj sceni. To nije funkcionisalo savršeno baš ni u uslovima kad je Demokratska stranka činila okosnicu vladajuće koalicije na Republici i u pokrajini, jer prosto prioriteti su različiti. Međutim, ono što jeste razlika u odnosu recimo na prethodne 4 godine jeste to što se u prethodne 4 godine ipak razgovaralo kada bude neki problem, pa se onda sedne. Nekad se razgovaralo i u samoj pokrajinskoj koaliciji je bilo problema oko toga ko je s kim pregovarao, kada, gde i oko čega. Međutim, sada imamo jednu drugačiju situaciju, a to je da se sa pokrajinskom vladom ne razgovara, čak se i ne pregovara, nego se ona na jedan veoma grub način vređa, ponižava, čime se zapravo vređaju i ti ljudi koji su glasali za tu Skupštinu Vojvodine, u kojoj, ponavljam, 60 ljudi sedi izabrano na ime i prezime. Ja sam kao narodna poslanica u Skupštini Srbije bila recimo začuđena istupima Mlađana Dinkića, koji je Skupštinu Vojvodine i sve poslanike koji u njoj sede tretirao kao grupu kockara koji će, eto, tako neodgovorno se odnose prema novcu građana, koji je na najgrublji mogući način vređao i Skupštinu Vojvodine i poslanike i vladu Vojvodine. Uostalom i gospodin Knežević je pre svega 10 dana govorio na veoma ružan način o pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, kada je izašao u javnost sa podacima koji su se, evo, sinoć pokazali kao tačni, s obzirom na to da je ono što je analiza iz Holandije dala identično onom što je analiza sa kojom je Goran Ješić izašao, identično je onome što je pokazala analiza iz Holandije. Vi ste, gospodine Kneževiću, govorili kako on nije oprao ruke ili ne znam nešto. To nije način na koji se komunicira sa legitimno izabranim predstavnicima jednog dela Srbije. To nije prosto ni politički pristojno, ali i ne šalje dobru poruku svim ljudima koji su za te ljude glasali. Kako na poruku to sve šalje? Ako posle svega toga imamo i ovu uzavrelu atmosferu u Srbobranu, je li to signal da ste vi spremni za izbore? Ja bih samo hteo da demantujem gospođicu Jerkov. Gledajte, mi smo do sada imali vrlo dobre službene odnose sa administracijom u Novom Sadu. Govorimo o republičkoj vladi. Možda vaše ministarstvo, ali vlada ne. Dozvolite. Znači, kada se pojavio problem suše, ja sam insistirao na tome da gospodin Ješić i administracija iz Vojvodine dođe da razgovaramo kako na zajednički način da rešimo problem suše. Kada smo imali sad veliki investicioni zahvat iz Emirata oko navodnjavanja, ja sam opet insistirao na tome da dođe gospodin Ješić, da razgovaramo o tome. A gospodin Ješić nije imao ni toliko obzira da me obavesti o toj čitavoj priči oko alfa-toksina, da možemo da sednemo, da se dogovorimo i da pronađemo neko rešenje. Ali da ne ulazimo u to. Pa nemojte ne ulazimo, vrlo je važno da ulazimo u to. Pokazat ćemo, bit će prilike, sigurno razgovarat ćemo o tome, kratka emisija, ali samo vi ste rekli jednu jako dobru stvar oko koje se ja slažem sa vama. Problem su u Vojvodini novci. I to je ono čuveno pitanje koje je bivša stranka gospođica Jerkov postavljala, gde su naši novci? Znači, to postavljaju pitanje građani iz Zrenjanina, Novog Sada, Subotice, Sombora i svih ostalih mesta, gde su naši novci? Znači, ti novci nisu više u Beogradu, nego su u Novom Sadu, u nekoj novoj administraciji, od 2000 ljudi sa kolima, sekretaricama, sa svim onim ostalima, gde ja kao građanin običan iz tih mesta ne vidim nikakav boljitak od takve lažne decentralizacije. Šta mi imamo od toga? Da li je važno, da li mislite da je važno čoveku ili paoru negde iz Vojvodine, da li mu je važno da mu nekog direktora škole, direktora zdravstvene ustanove ili nekog iz inspekcije određuje neko iz Novog Sada ili mu određuje neko iz Beograda? A da od svih para koje se stvaraju u lokalnoj samoupravi, od 100% javnih prihoda, 1/3 ostaje toj lokalnoj samoupravi, 1/3 ide u Beograd, a 1/3 ide u Novi Sad.
I ta 1/3 ide u Novi Sad, ide u Razvojnu banku iz koje se daju posle krediti, zamislite, iz Razvojne banke daju se krediti Demokratskoj stranci za kampanju, pa onda idu u Fond za kapitalna ulaganja gde ne znamo gde su otišle pare, gde se jednom za 5 godina u Skupštini bude samo dat praktično izveštaj o tome gde su pare. To su problemi. Znači, novci su problem. Znači, ovo što je rekao, ovo što je rečeno malo pre, mi mislimo da bi upravljali, zato tražimo izbore, zato što mislimo da bi bolje upravljali javnim poslovima u Vojvodini i da bi bolje upravljali novcima koje su na raspolaganju u Vojvodini. Dobro, to je razlog koji ja mislim da je osnovni. Evo, mislim, sada primer za to je konačno i Novi Sad, gde je, evo, gospodin Sević, ja verujem da deli zabrinutost i kao građanin, ali i kao predsjednik Skupštine grada. Mi smo u strašnom problemu, upravo kao posledica, evo, do duše u Srpskoj radikalnoj stranci, ali današnje stranačke kolege Gorana Kneževića, koje su Novi Sad uvele u takav problem da je pitanje na koji način će uopšte nastaviti da funkcioniše. Tako da ne mislim da je neko se kvalifikovao da bolje upravlja javnim finansijama građana samo zbog toga što to kaže, ali još jedan od tih izgovora zašto ne treba nam srednji nivo vlasti, zašto nam ne treba autonomija, zašto nam ne treba administracija pokrajinska, je to da to košta. I to nije ništa novo, to slušamo, meni se čini od Demokratske stranke Srbije već 10 godina, od Srpske radikalne stranke i duže, ali to, znate, najjeftiniji način ustrojstva države je država faraonskog tipa, gde ima samo jedan i onda ne postoji ništa drugo. Ne bi to sve bio problem da Vojvodina ima nekakve stvarne nadležnosti koje bi onda mogle kojima bi mogla da olakšava život svojih građana. I ovako je to slučaj. Te pare ne odlaze u Novi Sad, nego odlaze u pokrajinsku administraciju koja to raspoređuje. Za razliku od svih vlada Republike Srbije od 2000. godine, pokrajinska vlada daje završni račun svake godine na usvajanje Skupštini Vojvodine. Taj Fond za kapitalno ulaganje isto tako dao završni račun, što ni jedno ministarstvo slično kao NIP ili tako nešto slično nije učinilo. Tako da to su prosto, eto tako, neke optužbe za koje stvarno mogu da se pojave na naslovnim stranama nekih novina, ali pitanje koliko su Decentralizacija je proces utemeljene. koji je započet i nije završen. Vojvodina nema ni zakon o finansiranju svojih nadležnosti, a kad ste vi spomenuli kao argumente Razvojnu banku i Fond za kapitalno ulaganje, samo da vas podsjetim da je Socijalistička partija Srbije kao članica vladajuće koalicije u pokrajini i glasala upravo i za statut Vojvodine, a i za Fond za kapitalno ulaganje. Da, dakle, apsolutno nije sporno da li mi treba da razvijamo autonomiju i decentralizaciju. Za nas i Socijalističke partije Srbije to apsolutno nije sporno. Mi apsolutno podržavamo da Vojvodina ima najviši mogući stepen autonomije bez elemenata državnosti. Dakle, to nijednog trenutka nije bilo sporno. Isto kao što nijednog trenutka nije bilo sporno da nikada nismo podržavali ovakav izborni sistem i da smo oduvek ukazivali da izborni sistem u Vojvodini treba da bude isključivo proporcionalni, jer to najbolje oslikava u uslovima 2012. 13. godina koje su pred nama, najbolje oslikava volju građana. Dakle, nije sporno postojanje i institucije autonomne pokrajine Vojvodine, nije sporno postojanje i funkcionisanje vlade Vojvodine, sporan je način i sporna je metodologija izbora. Dakle, mi smo žestoko protiv i želeli bismo da čim to bude moguće promeni se zakon vezan za izbor pokrajinskih poslanika. To je odluka pokrajinska. Da, odluka pokrajinske skupštine. Ali ako nije sporno i to što ste rekli malo, da je predsjednik vaše stranke rekao u kampanji prošle godine da mu je želja da uđemo u normalno funkcionisanje i da i ova vlada traje 4 godine, znači pun mandat, zašto sad tražite da vlada Vojvodine skrati svoj mandat? Vidite, takve zahteve da republička vlada skrati svoj mandat su zahtevi koji su došli pre recimo mesec dana iz Demokratske stranke. Onda to može da bude naš legitiman odgovor na ono što se dešava na Republici. Pri tome, ja vam
ponavljam, dakle, da Vi mu smo... uzvraćate istom merom, samo sada u Novom Sadu. Nije demokratska zahteva, demokratska je konstatovala da je ovakav način funkcionisanja neodrživ i da takav nivo nepoverenja koji smo imali prilike u to vreme da vidimo će se završiti padom vlade koja će sama sebe urušiti ili će je srušiti Srpska napredna stranka. Tako da nismo mi zahtevali izbore, niti možemo u krajnjem, mi smo svesni da Demokratska stranka ima 50 poslanika ili 47 poslanika u Skupštini Srbije i nije ni u mogućnosti da... Pa ni ovu našu inicijativu ne treba shvatiti kao ultimatum. Ja se potpuno pridržavam ovome što je Aleksandar rekla. Dakle, ni ovo što je Socijalistička partija Srbije podržala ovu inicijativu nije ultimatum, tim pre što smo mi i u našim izjavama do sada, i ja sam večeras rekao, potpuno svesni da stabilnost zavisi od broja poslanika, a da je trenutno pokrajinska većina potpuno stabilna unutar pokrajinske skupštine. I onda ne vidimo tu nikakav problem. Problem u čemu? U funkcionisanju pokrajinske većine. Pa da, oni imaju stabilnu većinu. Što se tiče tog izbornog zakona o kome smo sad pričali, delo je da sad zapravo bi on i odgovarao, na primjer, Srpskoj naprednoj stranci i SPS-u, ako bi išli zajedno, oni bi mogli da počiste sa scene DS zbog takvog izbornog zakona. Pa bi zato da ga menjaju, je li? Ne, oni, mislim da ne, to sad više odgovara DS-u, mislim da promeni taj zakon, pa da onda nekako otkloni tu opasnost da mu se desi ono što se nekim desilo da pa ćemo tako pred svake izbore menjati izborni zakon kako koji stranci na vlasti. Pa izgleda da je tako. Ali mislim da nije dobra priča da se toliko razlikuje. Prvo, taj zakon znači nije pravedan. Znači neko sa 22% dobio je skoro polovinu poslanika i to nije dobro. A s druge strane, on se toliko razlikuje od tog republičkog da daje drugačiju sliku odnosa snaga i partije imaju sa vrlo sličnim brojem glasova, je li tako, koji su dobili na pokrajinskim i na republičkim izborima, dobijaju vrlo različite rezultate. I onda imate jednu situaciju u pokrajinskoj skupštini, jednu u republičkoj. Onda može da dođe do ovakvih, da kažem, malo te šizofrenih situacija, da imamo dve različite vlasti i da one ne komuniciraju ili slabo komuniciraju. Znači, problem je što se na nivou Banovina Nemanjina je loša komunikacija, a zapravo nije razlog izboru 3 izborne jedinice u Vojvodini za raspisivanje. To je više, da kažem, povod, lakmus, papir i na neki način neki pokazatelj. Iako su tu velike snage utrošile ove glavne 3 stranke ili 2 najjače, da pokažu svoje mišiće na lokalu, pa su malo i varnice sevale zbog toga, tako da ne mogu oni baš da pokažu pravu sliku, znači, kako bi bilo na eventualnim izborima. Ali ono što je bitno je na neki način ti mediji, te novine koje su pokrenule neke afere i pokrajinske vlade i republičke vlade, mogu da dovedu do gubljenja, da kažem, legitimiteta. Ako bi se, ne znam, na neki način afera oko, primjer, Sloge, Kać i tog zemljišta dovela u vezu sa nekim funkcionerima pokrajinske vlasti, to bi moglo da dovede do, da kažem, promena, znači, odnosa javnosti. Znači, kad se desi u nekoj zapadnoj zemlji neki ozbiljan skandal, to može da dovede do novih izbora. A šta mislite, dokle će nas dovesti ovaj slučaj aflatoksin? Pa, kako sad vidimo, sve u redu, je li tako? Mislim, neko kaže, možemo da pijemo, neko kaže, ja ne bi baš da pijem. Ja ne znam kako vi vidite celu tu situaciju. Ja pijem mleko, ali, mislim, šta je sad tu problem? Tu mislim da se suviše politike uplelo, da je premalo bilo stručnjaka, koji su, čak i ti stručnjaci koji su izlazili, nekako nisam baš imao poverenja baš u sve njih, jer na neki način je bilo teško izaći i biti objektivan u toj situaciji. Mislim da to nije bilo dobra priča, pre svega za našu poljoprivredu i stočarstvo, i da je time naneta velika šteta. Pre svega, znači, našoj privredi, poljoprivredi, možda više od 100 miliona evra. Mislite da je to samo podgrevanje atmosfere koja će nas dovesti, kako sad opet mediji spekulišu, do vanrednih izbora negde na jesen?
Pa zato šta, ta priča je bila ispolitizovana zbog toga što se tako ponašala vlada Republike Srbije, jer se taj problem gotovo istovremeno javio svuda u regionu. Ja sam gledala jednog dana dnevne novine iz nekoliko zemalja iz regiona. To je bilo dan nakon što je Goran Ješić izašao sa tim rezultatima analiza, koje su pokazivale da je nivo aflatoksina viši od onog koji je u tom momentu bio dozvoljen, što pokazuju i rezultati iz Holandije, koje je naručila vlada Republike Srbije. Na svim naslovnim stranama novina iz drugih zemalja se videlo da je tamo reakcija vlade bila prvo da vidimo šta ćemo sa građanima, drugo da vidimo šta ćemo sa mlekom, treće da vidimo šta ćemo sa poljoprivrednicima i četvrto da vidimo šta ćemo sa stočnom hranom. Kod nas jedino je vlada Republike Srbije umesto da rešava sva ta 4 problema jedan po jedan rekla ovo je napad na vladu, onda je prisutan ministar Knežević izašao, pio mleko, izvređao, znamo već šta se sve dešavalo, međutim kod nas jedino je vlada reagovala politički, a ne onako kako su reagovale vlade drugih zemalja i na kraju je to rezultiralo onom, ja bih i dalje rekla, skandaloznom odlukom da se taj nivo nekakve bilo kakve kancerogene supstance u mleku podigne 2013. godine kada sve vlade pokušavaju da reše problem svojih građana, naša vlada reaguje tako da povećava dozvoljeni nivo kancerogene supstance. Ali zbog toga je to otišlo u politiku, zbog toga što je prva reakcija bila politička. I to je za vas jedan od argumenta bio za raspisivanje vanrednih republika? Čak i ne. Mi smo jedino tražili da gospodin Knežević podnese ostavku, jer to je, kako smo videli, bio njegov propust. Kasnije, kada je vlada cela donela odluku da se povisi nivo aflatoksina na 0,5, tada smo smatrali da je to onda postalo već kolektivna odgovornost. Pa evo, stigli smo sa izbornog sistema i do mleka, naravno. Na početku smo videli da je politika opasna po život, ali... Ovo mleko nije. Znači, ovo mleko je potpuno bezbedno i nema nikakvog uticaja, lošeg uticaja na zdravlje ljudi. To sam rekao prvog dana i to govorim i danas i to su pokazali svi stručnjaci i sve analize. Znači, dugo bi bilo da sad apsolviram, ali ću vam reći samo, eto, pokušat ću ukratko da vam kažem. Znači, potpuno smo isto reagovali kao sve vlade u okruženju. Ovo nije problem Srbije, ovo nije problem okruženja, ovo je, izvinjam se, ovo je problem čitave Evrope. Vi ste vidjeli da se pojavio aflatoksin i u Holandiji, i u Nemačkoj, i u svim ostalim zemljama. Znači, ako pogledate karte, kako to izgleda sad sa i Svetske trgovinske organizacije, aflatoksin je jedna uzela je ozbiljno učešće u čitavoj Evropi, mi ćemo imati ozbiljan problem. Preduzeli smo potpuno sve mere kao što su preduzeli i ostali. I to na vreme potpuno. Znači, mi smo izvršili preko 600 analiza do januara meseca ove godine mleka i nijedan uzorak nije bio negativan. Preduzeli smo mere sve, čim se pojavilo u okruženju pojava taj vest, mi smo uzeli smo 305 uzoraka. U tih 305 uzoraka, 48 uzoraka je bilo na granici. A u kojoj granici? Ne samo pitam, 0,5 ili 0,05? 0,05. 0,05. Znači, uzeli smo i 48 uzoraka je bilo na granici. Tih 48 uzoraka iz 37 mlekara smo odmah povukli iz prometa i poslali na super analizu u jedinu referentnu laboratoriju u Evropi u Holandiji. I juče smo videli rezultate koje ste prezentovali. Juče smo videli rezultate koje smo prezentovali. Znači, uradili smo potpuno isto što i ostali svi. Znači, samo dozvolite još. U Srbiji je zatvoreno 400 i nešto farmi sa nekih 12.000 grla. U Hrvatskoj je zatvoreno 600 farmi. U Bosni i Hercegovini nam stoji negde oko 250 tona mađarskog mleka koje je prepuno aflatoksina. Makedonija je zabranila uvoz određenog mleka.
Pojavilo se to u Holandiji, kao rekao sam, pojavilo se u Nemačkoj. Prema tome, nijednu činjenicu nismo krili, niti smo i jedan podatak, niti smo nešto bilo šta uradili što nije u skladu sa propisima i pravilima. Ali, gospodine Kneževiću, mi živimo u istoj zemlji. Tim gore, ako je to sve tako kako kažete, mislim što u krajnjem jeste, da taj problem postoji u celoj Evropi. Ja nisam primetila da je i jedna druga vlada u Evropi podigla nivo aflatoksina sa 0,05 do 0,5. Nisam primetila da je jedna jedina vlada u Evropi ubeđivala građane da je slobodno piju mleko, nego kako vi kažete, zatvaraju farme, povlače kukuruz, zabranjuju uvoz mleka. Ne, naša vlada, vi lično ste nazdravljali mlekom novinarima, govorili kako je bezbedno, isti dan ga povlačili. Posle ministarka nije znala da kaže da li treba, da li ne treba. Vi ste nas pre 2 nedelje ubeđivali da u mleku ima 0,05 aflatoksina, zbog toga što je u to vreme to bila granica. Vi ste govorili da mleku ima aflatoksina oko granice. Danas se vidi da nije tako. Čak iz tih rezultata koje ste sami naručili iz Holandije se vidi da nije tako bilo. Da li vi danas smatrate... To je povučeno iz upotrebe. Da li vi danas smatrate da ste bili neobavešteni pre 2 nedelje? Mi ne govorimo o mleku koji je na rafovima. Vi ste govorili tog dana da je svo mleko dobro. Vi ste tog dana govorili da je mleko dobro, da su to izmišljotine Gorana Ješića. Koje je odmah povučeno iz upotrebe. Čak ni to nije odmah, nego taj dan, nego sutradan. Vi ste kukuruz povukli 2 nedelje nakon što je to učinila vlada Hrvatske, tako da sve je bilo sa zakašnjenjem, sve je bilo premalo, brinulo se o svakome osim o građanima. A ona odluka da se na 0,5 podigne nivo aflatoksina je, ja mislim, to će se svako složiti, jedna od skandaloznijih odluka u poslednje vreme koju je bilo koja vlada u okruženju donela. To se prosto 2013. godine ne radi u zemlji koja poštuje nekakve vrednosti i koja je stalo do građana. Postala opasnost da onda svi počnu lepo to mleko koje su hteli da pobacaju, da uvoze u Srbiju i da evo za naše građane bude super ono što nije dobro za građane Hrvatske ili građane Bosne. Zašto vaša vlada to nije uradila? Zašto vaša vlada to nije uradila? Zašto smo pili to mleko 10 godina? Gospodine Kneževiću, ja sam podržavala vladu koja je smanjila nivo kancerogene materije u mleku. Pa da, ali se to mleko pilo 10 godina i nije bio nikakav problem u tome. Vi ste ministar u vladi koja je povećala nivo kancerogene materije u mleku. Tačka. To je prosto jasno. Uz saglasnost Ministarstva zdravlja, Vojno-medicinske akademije i Batuta i najboljih stručnjaka iz toksikologije koji su nam rekli da nije nikakav problem, jer 2/3 sveta vratit će se jednostavno zato što je to privremena mera. Šta znači postepeno vraćanje na 0,05 ako možete u jednoj rečenici da nam objasnite i onda se vratimo na ovu političku sliku Srbije? To je privremena mera. Mi smo rekli da je to privremena mera. Znači mi smo bili u dilemi da li u jednom trenutku da uništimo kompletno našu stočarsku proizvodnju koja je već uništena. U prethodnih 10 godina sa 1.000.000 grla mi smo stigli na 400.000 grla. Sad smo trebali da posipamo 400.000 litara mleka dnevno, da napravimo ekološku katastrofu. I to je zbog vlade, gospodine Kneževiću. Pa nije to zbog vlade, nije to zbog vlade. Od septembra se zna za problem. Ma to je zbog sistema koji ste vi ostavili, koji je nedovršen i koji ne može, vi ste jureći evropske zakone, donoseći u prethodnom mandatu 700 zakona koji su kobojagi evropske, od kojih 250 ne može da se primenjuje. Doneli i ovaj zakon gde postoji pravilnik gde kaže da krava sme da pojede određenu hranu, a sigurno će mleko od te zdrave hrane biti kancerogeno. To nije tačno. Pa to jeste tačno. Upravo ste rekli da je mleko kancerogeno, ne znam da li ste primetili, upravo ste rekli da je mleko kancerogeno. Da li je ova afera jedan od razloga za forsiranje prevremenih republičkih izbora, samim tim i pokrajinskih izbora? Gospodine Kneževiću. Ja sam jasno ponudio ostavku mom predsjedniku stranke. Ponudio sam i iz moralnih razloga. Ministarstvo poljoprivrede nije napravilo ni jednu, ni zakonsku, ni bilo koju drugu grešku u čitavom ovom nizu poteza koji su rađeni. Ali mislim da iz moralnih razloga je bilo red da ja to ponudim. Trebali ste parlamentu ponuditi ostavku, a ne predsjedniku svoje stranke, s obzirom na to da je se izabrao parlament, a ne predsjednik stranke. Predsjednik moje stranke je mene delegirao ispred stranke na to mesto i ja sam pre svega odgovoran prvo njemu.
Prema tome, to je bila moralna obaveza i ja sam to uradio. Mi smo, gospodine Kneževiću, čuli 3 fantastične stvari. Prvo, da kao ministar odgovara predsjedniku svoje stranke, a ne građanima. Prvo, rekli ste, prvo sam odgovora njemu, rekao je da je mleko kancerogeno, iako nas ubeđuje 3 nedelje da je mleko odlično, i rekao je da čim se dobije datum za pregovore, ako se dobije ili se sastanci neće dobiti, Srpska napredna stranka ide na izbore. Hvala, gospođo Jerkov, sad bi mogli da završimo emisiju. Pa ne, sve ste tumačili kako ste vi hteli da tumačite. Dobro, evo gospodin Savić, kako on razume? Ajde da se vratimo to. Zašto se forsira ta priča o prevremenim republičkim i pokrajinskim izborima po vama? Dakle, da li afere utiču na donošenje odluke o prevremenim izborima? Da. Dakle, ukoliko budemo imali afera koje budu i na republičkom i na pokrajinskom nivou, ako budemo imali afere koje u značajnoj meri destabilizuju rad republičke ili pokrajinske vlade, onda je to potpuno prirodna stvar. Ja ne vidim šta je osnovna tekovina demokratije, da je vlast smenjiva. Dakle, na vlasti je da se bori da afera nema, da radi svoj posao što čestitije i mi na tome radimo. Dakle, da li će neka od afera biti povod za izbore? Moguće. Da li će to možda biti dobijanje ili nedobijanje datuma pregovora? Ja ne znam, ali se bojim da bi izbori u Srbiji u ovom trenutku povećali stepen političke nestabilnosti u Srbiji, da bi poslali jednu lošu poruku i međunarodnoj zajednici i da bismo oslabili svoju pregovaračku poziciju kada razgovaramo o statusu Kosova kao jednom vrlo bitnom pitanju za Srbiju, da bismo ugrozili svoj put ka Evropskoj uniji, da bismo u krajnjoj meri i odvratili one koji možda pomišljaju da nešto investiraju u Srbiju. A koliko bi koštali ovu siromašnu zemlju, o tome ne razmišljate? Pa koštali bi mnogo manje nego sve ovo što sam ja nabrojao zajedno. Dakle, nije u pitanju samo taj finansijski izdatak koji bi iz budžeta išao na finansiranje izbora, nego posledice prevremenih izbora, posledice jedne kampanje, pogotovo ako bi se ona odvijala u svetlu ovoga što smo videli u Srbobranu, na primer. Dakle, to bi mnogo više koštalo Srbiju i koštalo bi je dugoročno. I ajde da se vratimo na ovaj početak priče. Da se vratimo na jedan deo vašeg pitanja prošlog, pošto smo nekako prešli na ostale sagovornike, nisam stigao do kraja da vam odgovorim. Nije Socijalistička partija Srbije ta koja podešava izborni sistem sebi. Naprotiv, Socijalistička partija Srbije je i u prošloj pokrajinskoj vlasti u kojoj je učestvovala predlagala da promenemo izborni sistem odlukom u Skupštini Vojvodine. Taj naš predlog nije prošao. Nismo imali većinu za to. Dakle, mi nismo politička partija koja menja svoj pogled na Srbiju u zavisnosti od trenutnog izbornog rezultata. Mi smo partija koja je u jednom trenutku u Srbiji bila i sama na vlasti, pa u nekom drugom trenutku se borila da preživi cenzus, a sada smo tu na nekih, recimo na prošlim izborima, nekih 14-15% biračkog tela. Dakle, mi smo neko ko se konzistentno drži svoje politike i ja mislim da to dokazujemo i ovim što radimo svakodnevno. I u Novom Sadu, i u Republici Srbiji, i u Vojvodini. Za kraj emisije, šta ćete učiniti da se ova slika iz Srbobrana ne ponovi na nekim narednim izborima? Pa moramo mnogo da menjamo pre svega u svesti političara, kao neko ko upravlja političkom kampanjom. Vi ste nisu učestvovali. Vi ste, da, ja kažem moramo menjati u svesti političara generalno. Ja mislim da smo, ne da nismo učestvovali u Srbobranu u ovome što se dešavalo, nego ja verujem da... Menjati svest političara, šta učiniti da se ta slika ne... Vi sad mene opet prekidate. Vi ste mene prošli put prekinuli u pola rečenice, ali u redu, nemate vremena. Jasno nam je vaša poruka, šta učiniti da se ta slika ne ponovi? Biće prilike da me saslušate. Gospodine Kneževiću, šta učiniti da se ta slika iz Srbobrana ne ponovi više? Treba raditi sa ljudima, treba im govoriti o značaju tih izbora, kao što sam rekao na početku, treba od toga napraviti jedan ritual, jedan praznik za ljude, jer oni tog dana imaju pravo da biraju i da budu birani.
Srpska napredna stranka će nakon dobijanja ili nedobijanja datuma za otpočinjanje pregovora biti spremna da ide na izbore. Ako bilo ko postavi iz opozicije pitanje legitimiteta, mi smo spremni da idemo na izbore. Znači, izbore ne tražimo, ali smo spremni da idemo na izbore, s tim što to očekujem i od pokrajinske vlasti. Gospođo Jerkov? Složila bih se u onom delu i što je gospodin Sević govorio, dosta su naravno tome doprineli političari. Ja bih rekla što manje crnih džipova sa zatamljenim staklima sa strane, što manje onih kratko počišanih u crnim kožnim jaknama koji zaista su prestravili građane Srbobrana i to je nešto što prosto nije se uklapalo u tu nedelju u tom mirnom vojvođanskom mestu i to je zapravo ono što je izazvalo. Dok god je u Srbiji politika i izbori mesto gde se odlučuje sve, znači da li ćete vi dobiti neki posao i da li će vaša opština dobiti neki novac i da li ćete, znači dok god politika odlučuje o svemu, mislim da će biti takvih strasti i takvih, da kažem, incidenata. Kad politika uđe u neku normalniju zonu da ne može da se meša baš u sve i da ne zavisi sve od nje, mislim da će onda to prestati, ali za sad ne vidim da je tako. Hvala vam na učešću u večerašnjem sučeljavanju. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledaoci, i doviđenja.